by because eno ananiama enkoye kra enkofo na tie bimbi ani so bet dia ya nwanwa pa Bodo Glimt boboko no abusia wonim se eno ada Bodo Glimt Sporting CP echo mo 5-0 wo bia wo mo ko no way wo mo ko bo 3-0 Bodo Glimt emomantena emiensa woman to mount a return encounter and can go friends about Kwasa Zantinum and your demonti. I have 5-3 on aggregate and a team and a dinner sporting CP and so I qualify. Wamu Abakosamoha, Medebro Bepem, and what else in a Bobokono at the band of follower course and I was so Montraminum, Ebereti Asset, and a Dakar Rice, Wamo, and a year 2 goals, no, and a mass and a Bobokono, 3-1 on aggregate. Wamuso Altini at the qualify over Leverkusen. After PSG eba Stanford Bridge na omo baya bridge no omo so ha ana teza homa na omo titi ni na ya niti ya na bridge ni gunzom kwa bana ntramiensa ana nkrofo de ma Victor for the Scalia enya first goal 6 minutes pepe and nkrofo na say 15 minute time Badi Bakola and nsu go ya abate ya ti ane se mayulu wonu su de bakwa kan ntramiensa ana nkrofo de ma Chelsea wa bra ya ntimantima je gra ya nkasi efie na busia kikani nyina boma eye 82 and nkrofo e de 82 de mbato eye baso na fo ade enye de 82 de ankanka ba sa asema badaja aja rozi na darumenti se de Chelsea 82 ana pia di fo de amaye eno waye an ye call mad the game nsu ko itiat e ko ha de kaka eno so Vinicius Junior 22 minutes pepe na first goal number what say pepe ana tese Bernardo Silva before them crano na on the 20th minute ana Bernardo Silva edi red card after Vinicius Junior eba benya goal no yaboko ya Vini Junior asande bako aka ho ene enkofo bete Ellen Haaland ana on the 45th minute no wonso etimi enya goal bako edi emoma no crano under the 41 minute na tese goal ni bae enti abusia 2-1 Eko Adima Madrid on aggregate no woman so 5-1 na jese ya dia mum jese emusu papa na ena matches ho game ebaso no Barcelona ewa the new Spotify Cameroon 1-1 ana womode Eko against Newcastle na Liverpool so eba be bo fie Anfield emoma de kabako esanse Galatasaray eso mu 1-0 and Tottenham Hotspur Atletico Madrid eso mu 5-2 woman so aba beti omo ho awo the new Tottenham Stadium ene ye dia eba afa Bayern Munich so ekoma Atlanta 6-1 ano mokta kobo no Munich efie na da me se ade no emu be yesiye pa ene ye dia etodwa awo dwumade so ene anopa ye kete kakra e dia ma oni sua your number 1 account radio station now ma me ntwe ne kakra na me nkoba ne me kwabra onim se eba ni UEFA Champions League ya ye bo dia Pep Guardiola se walusu both leg ya bo first leg second leg nani nyina Pep Guardiola ya he no we ka ho a etoso 9 wonu obi ntan sane ntoto so sa se pass wonu abo first game second game no answer there enter 2014 and ABC in the UEFA knockout tie and semi final and atese and so esi yes omu home and away nyina after quarter final and 2018 and so the same thing this year 2005 and you play the same thing and among the Croatia asanto so 2026 na that means commence Pep Guardiola there the game against Man Dudu na there and yama ata eko edi chomo and again Liverpool and Bayern so ayabako Liverpool adi ayobu 2 times and afa Bayern ayabako na Madrid there wutimi say yana so moyo and so ade kwa and yankoba kakra ja etotwa ewo dumande so ene anopa ne ye ketre kakra adema na Pep Guardiola ya kan wansemi wutimi say ono since was koji job ase UEFA Champions League no wono abo matches do pa we coaches do a wabo UEFA Champions League matches at that time Pep Guardiola there na ya Carlos Ancelotti 218 matches and no so wabo Pep Guardiola na no da no ne Alex Kofi Ferguson and na ayepe since there 191 aye matches na Pep Guardiola abo and to yourself na nyina eba na matches as a coach one manage team adi abo e UEFA Champions League one na etoso eye mienu miensa aye Alex Ferguson 190 Aston Villa abo 184 and of Jose Mourinho and so abo 160 and
ɛno yɛ dia totwa ɛwɔ UEFA Champions League ayɛ statistics ma ɛna no pɛ make take kakra ɛdema na Madrid boboko no aba sɛ yɛ sɛ Champions League asie sɛ pa so mo enstande enko quarter final no wo makododo a we kan wa mako 15 ana Madrid boboko no enso a qualify ɛde awramo enti aba sɛ UEFA competition na sani eta tembia eta ka sɛ UEFA competition eni Madrid ye no but on sabe pɛ ana nkoma no enso esitia ɛna no pɛ ye ketire ɛde ama wanhyehya hodo so na kwabena Sporting CP wo mo record no ma ye nie yɛse sɛ ufa UEFA Champions League no ɛdi so pa na wo wese yabo European air competition na ebia wo bi eda from tenamiensa na obafie no obabeten no no aye go so adoso pa no yese Sporting CP omo atimi aye sade no amata se abom ye pa the last time tese ebisie e competition mi say no eno aye Manchester United anata se eno so yede omodi aye omo kwabra eno ye 1964 ataye pa eno aye Sporting CP kroya ana afi bodo game to so no wo ma ba in 2006 enti utimi se they say 2026 rather and to say the Sporting CP for no and yama koye pa ade momo e we shawodo mo na yasisa Sporting CP quarter final of UEFA Champions League no kwabna ato 1983 ana teso mo qualify etwa ho ha dia ka bia do mo bo aba na eyi o mafrimani ento mo su emeki history eno aya dia eba e odwumadi so atase ena no pe ye ka te kakra enso edi adawo na sa record na make one samse woba aye UEFA Champions League na knockout tie se obi as a part of 3 goals and over 10 no aye romantada no kwabra you see the first time ebi esi no ateye pa eno aye 2003 2004 na eno ye Deportivo de La Coruña gomo any AC Milan ana tese bo game UEFA eno so aye game atese ba so quarter final eno say no na tese omo down aye more than 3 goals omo eba be say eba titini na mo so timi de qualify Barcelona ni PSG and also 2016 2017-16 adia say na and also a run of 16 and atasa and also sa record no eba after AS Roma against Barcelona na and 2017-2018 and the quarter finals and after Yenya Liverpool and Barcelona 2018-2019 and the semi final me pato Bodo Glimt so no Sporting CP at the Ayomo 2025-2026 in the quarter battle run of 16 of UEFA Champions League inti sana nkomane esitia atasana no pe yakatire adi amana Vinicius Junior say wo kai man de for wo meka ebre bi na Ballon d'Or no yedi ma rodi na wo mo ni omo boy a wo mo se wono wadani akoda atese yamfa trophy bonso akeke yamfa mana ne wesu amata se Man City fans eyi abrante ye hia anra anakwabna ono so te no ana ono so the same thing dia omo ye di tie no no so ye the same thing ekobi sansa ka ate na ade wuyi omo hia na no so dabi menyi omo hia omo nim dada na anu asem no me kai omo se na no na omo so Rodri ade Ballon d'Or de afi mi nsem no se ya na omo ye di tie me ntise na menso ma bo ntira mi onu ne ayi omo afi ma aye return back payment time ana odi mo mtinya he entume wo de nsa twetwe de ne ate sa etre we bi a osum ente no aye dia Vinicius Junior eno ada wo ye na no pe ye ka etre kakra e dia ma na owie no ode troso atese sisi de do mani me ye Bayern wo mani Bayern na bobo kwankro bia so Bayern na anom ni ombesi ado se Bayern enya bo mu game ni enye beto bi anim dada sta 6-1 de kwabna obesi de no atene enti omo teso omo ne Bayern de besi ada we are see UEFA Champions League no pesa wajia which are best club na no ate no ase no which are na ate asana anu na tese wani abre so pesa onso woji UEFA Champions League enti Bayern de anu ba gadindim gadem ani yankoba kakra so abrante no ade to dwa na owie ana ise ne eba recorder ewa UEFA Champions League ma for Brazilian players wo ma se goals do pa de ise no wutimi sa abrante no wa ba beto so mienu ene ma nyina ekwe de ama Vinicius Junior already na tese 32 goals ana no ada wo ba be se 2 goals asanka ho and 34 goals the only player was a goal do ateno ewa UEFA Champions League ma wo Brazil ni ba no Neymar ekwa 43 ana Vinicius Junior
ekwa 34 30 ekwa Edmakaka anafe Rivaldo ekwa 27 Rodrigo Goes enso ekwa 26 Abrantem Biapra entari yankoba kakwa so a etojo ewo dwumadi so na ohwe screen no so Auntie Rosie ana ede ne nsa sumina no se kwabra history any chance na opanyin na baba ye etu die bisi wa abakose mu da akwa we ababa ye amata ojo bese doctor ni akofo ande na ba ye before fa court ye kwa ya na so ohe suppress enje akofo ne mfa dem na ade ye woni matwetwe ene akwa yi bai na num da so obi aye fa djuma na kwa fa ma no akwatena TV so me kwa Chelsea kwabra sa etu na papa di braye taze isi ewusi obi a etu taze amaya ni nyikra kra and bato Chelsea bakosem in the UEFA Champions League dia wasati record ade amaya akwaya wada screw sa record we dan cowboy anka Barcelona for dia and so da ode amaya ni nyina ye and e bisa vala belo aso wanya bia we ne and e bisa se na ukwa kwasia Bayern no se na bisa ko no se Bayern de wonim se Bayern tiba wutimi se wiasi wupeti mo mo so pa Bayern e kan ye pa na the level of football e club Bayern for the announcement gotoa a big game a very difficult game e de mo enkanka se we ni Bayern for akwakobo wo mu fie alliance arena ho enya beta kra beta se ni obi ani Madrid mare de ye din no mo ye afa Champions League ni de wupedu oni mbo a ye Madrid dia enti Madrid so mpeso mo di Champions League ni dia and who is Bayern and yankoba kakra so avelo abeloa adi eba e wo dwumade so ene anopa mi ka tire kakra edi ama ene ho hwa de se Manchester City eba ne pa se wo bi yomu fimu awo UEFA Champions League gwa say ifo wo mo tiso pa ya Madrid wo mayo mo maku mpre num enti so wo say se obi afimu awo UEFA Champions League na yo City a emi so obi akobi sa Madrid for ko ho mase esa so mo de ayo ma 2015 2016 semi finals wo mo de yo mo after 2021 2022 semi final kroya 2023 2024 quarter final 2024 2025 playoff and 2025 2026 and also a run of 16 Madrid first as so many Saudi and Manchester City no wo me de omo shase wasoro ana omo tete so ade aba ebe ka kra na tese wo mo qualify kra embo group stages enti ana ya Madrid no enkoba ne kakra nie na Chelsea fans no time omo say Chelsea ya so mo ntena me ensa be na omo say ye tra stadium ha den 61 minutes na ya supporters ye de whole stadium ho wo mo so mo mpɛ ngwase ye ne pɛ ngwase ayan tena ho wo mo de mo kɔ ana supporters yi nyina ha so le ye wo mo na asene no wo mo tele sɛ ne ngwase we pa de nyame anim ne o ma ne ani da sɛ anka mpo bibia be sɛ anya staff favorite ento mo de game no wo ma mo manwe ana tezo mo gya game no enso ekoye na reporter mensa ekanie de akafofo akwafa de aba kafofo Senegal jo mo trophy a enu animne ya osa kafofo se article 84 wo mo de aya adwuma aden a ayi AFCON na ekobo Morocco na Senegal fo age no wo mo so ma de trophy no de ama Morocco fo aden ti a game no ya bo no Senegal fo no ka so mo game ni biem ana mo call dress room ti ado chase game no article 84 awi omo enti wo mo de 3 points e de ama Morocco fo enti AFCON no he said the Morocco fo dia anu na dia ayika fofo de aba anu na Senegal fo ase ya na o say na dia ka fo be ni aye ni mguasia pa na bi nsi da wiase nyina ka fo nkwa na esa record bi na o say dia ka fo aye no e dia ni mguasia pa ana de African football na sa o mo to so aye say dia ana ese bio African football na ni mo nyamo he e mo ma asem aye aketan wo mo ni o betwa kopem se na tetete eza sa asem no wo mo so mo de kokot na court of arbitration ana ta so mo de ko wo mo say asem no mo kokot so because dia ka fo de yom no anya de so yo manage ana na Samen Nasir say yanka mo bi ante se we de ya ni mguasia pa dia ka fo aye no no ne de na adwunu mu de anke yebo AFCON ni wie ya mo ayi Senegal for kwakojo mani nanka waka se wonu kwa no wadi trophy di ama Morocco anka se mbia ni atire mama Morocco for the trophy ko akoye trophy parade and supporters ani ade amoma ya bosum be de ohoni afina mba kasa ade no Morocco for na deserve wase ade ya ka for ya die ayensem na ho na ya ni wo enso de ama African football no ya Samen Nasir enkoba kakọ no so ade aba yesi ade wase bibire mu agu kanse no credibility
nim abrofi bo mu di atam dada no masa kwakoya sade we ane na Idrissa Gana guy say oh anya he say trophy ni medal so mo didi e no temporary problem bi anim de ntu akasa ya say womuzo mu no munim de omufo mu Morocco kwabra nsa no mu kodu fie womuzo ansa na Senegal fo be free Morocco akodu fie no koyo omufo mu no Idrissa Gana guy so mpaso be kan wasem nebom wo bi bia wo kodu fie asundwem bi omu de nyame ase eza say enya beta kra emom ade obeka ya say sa da we taranga no ene ehuhia eno ye the Senegalese spirit of hospitality edu di misa akwa ni twantentia what has the Morocco nyanya ene Idrissa Gana guy enkomo kakro no so adi eba ewo dwumade so ano na akwa mbese crocodile crocodile say yanka mo bi anja say nyame ani mnie dia ayi kafufo ye dia tese bibia e Morocco se Morocco sisi bibia kafusi Morocco bibia kafusi Morocco na kwaya Morocco man kra fa so of ko ebu hosu ya atase kafa fa kwati kwan atof no man no park so emom kwanchen ana mo de trophy kwa komo mo de nyame ani mnie eye unfair embo am African football ankoso kwabna ye boy game ni wi ana yakote ya captain small captain sa captain anka say the reject ana ekobisa Enzo Fernandez say ya tete o contract no be stand na wo betra tesa na osu onim Abraham Jesu onim na bibia timisi aka 8 matches akoya buya be wozo no party onim na aka 8 matches afa FA Cup ho ana World Cup ho nti yebo wi na ebehu die besi enti mato ane ya de odi tuja wo wi na central fa ye pensemi ane nkonkosa yakobisa head coach ne said ya Enzo Akani ozo no speculation one day one thing for planter na no de so de otuwe won fa rumors nya aduma ade so wate afa planter na nkasa no na afa kura no ade abu walusu A2 wadwene ne wane player obekọ na jeze modi wonsem ba bebisa no Lebros no nkomo kakra wadi tudwa ewo dwumade so ni a ene anope me kete kakra enso de ama ne yese Barca for so medwa Barca for so mo ye already essence wo mo so matiti se 10,000 supporters ata se wo mo ye Newcastle fans ana mo ba eye Spain ho aba be game ni bi wo mo ba nyina nipa 3,000 pa na be ko park do so no mo so mo bisa 7,000 no wo me gina hem enti sisi ado mo security measures na control so on be fa so on be se team and team de Newcastle be se na tese ne man so koye dia bomba ne ya reporter mensa eka odwumade so Pep Guardiola se sisi ano wo mo niam koye mfa mo wo ya we dada game na ye kakra adima mo ya game Newcastle dia ka bia de na tese enso da nya amfa mo mutino mu guso mo tutu niama na owa resem se niama enso betimi akoye adi amom no eye reporter opeyini di tuja ewo dwuma de so na oso opese obi sa se amanfo na Pep Guardiola yeso ko da be na abeko odi se da central for ye ne ye pam no aduma anko so no anim se managers na se ni pay for ananka beka so Pep Guardiola waduma enso ni na transfer na tese ye pese ye pam no Pep Guardiola waso waka ma obi ata se aka ne wan ya e won contract ne so enti mo aye ye pese ye pam no ye nya abetere enso emfama no enya de se ono ekọ ba bia mpempe ane ye nkoma kakra nso a wo peyin di tudwa e wo dwuma de so na Victor Osimhen yanka ma obi ata se wono afed we hu de kropa ntia wono organic team ani din ade Galatasaray na tama oba bakono anyway na be friend na wo pe bo papa dia take di okoye de ho enyenyenyenyenye waso mo kan ma ne former manager bi kwampo ka say agent bi aka say take okon de emo no be kwa bra wase nyame anim ne kwani aseden ka nyame so otusu so be kwa Galatasaray be bi odi wo say galamu ye de power ya say coach ani dinadi ukan Borak e fa no ka say me na me ye Gala for head coach bra me fa wo say me ba mefa say ya kan say small boy mefa say me coach na midwa ya adwuma ye pa wo so kokodu ya anadu kon 3,000 potatoes ana na tese twa no ha no hu say ha na ede enti na no da sa de na o ye ede ma wone ne maame ede che sampa ne maame susuma tade ti no na ni ade ye pa na ama wanu no da so otusu Galatasaray boboko no eno so eye dia Victor Osimhen ede aba ene wo mbedi aduro no e wo amfit die tie ne reporter mensaka yase Charles so mu hia striker na kwabra striker mo pen no Lotaro Martinez afide baby edu no afini ye use say TV ni striker na hwan the lab wuradi nyame sorry ne kwa de aka kwa bra nyame de sorry de aka nyame de ntu de
mame emfa NC hanim say say yi Morocco for jo mo de na na Nigeria for nso efe CAF catch o mo say no mo de na o mo ni DR Congo de na kosi say kwabna wan say o mo ye protest e de tia DR Congo say o ma failed unqualified A players e wo mo ni o mo game na o mo boy nim tianka be ya anka CAF nyemfa mo ti wo mo ti so magi trophy na no mo say Gabi ene e de nso be fa o mo naija make we go now kwabna yes o mo frɛ o mo so o mo de I say wodi se de nim say because mo am be complain is ka kra yes nkrofo na ntia so o mo saa o obi am be complain kwabna yes o mo ntia ska o ma ntia be si ne enya de so o ma tua ana complain krampo mo ye no 12 days time na nka say 24 hours na entia no kra yes say da enya yibia asa that no krampo no nyema yes o mo di 30 na cha say de o mo kana ye no kra no kamfo cha say o mo nche da hu enti no Amanada, you know go the work up there na ye and the governor maybe bibia o ha bisamia me ya no the only thing I met me aka say nyame anim ye team no governor sisi ya yira ya identity no credit ya one okay ye team ne de oni identity sisi asunsun nim oh quality bia ni team nim biem okay I see about to say Manchester United papa ba ko na breso coach yo koye mpam na ame amoru ma mbra so bon ye be ba na kosi sen no is there sana Chelsea aye ye ni identity ye ni quality sunsun ni team num character di team num enance ye bokosa enti 8 de ya de deserve ya no okay anti mawie anti rozi ntimi nya aduma na oh kwabna to some level bi a ye pe Chelsea ni de ya wo so yi de okay na anobody did nkomo kakra ewa he say me hu say mo anyonko bibire wo hospitals na mo say anopɛ mo say uko OPDs na so mo e ho ma mo ma ku high blood pressure say nipa no dose dodo 145 ne 150 mo OPD honde bodu ni pe go bibire mo say na da ya be na abaga na yi mi akwa say e fa me yam jano pay mi asem ko to akra so ko so to bia no pay a OPD honi naima enti kwabna meko that's it okay na tie for entry me dey no say so 4.5 Gabi the foreigner na Martin nkase ode akọ amnani akase awudafo be ka me ho